الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu wa ta'ala hamd sahibiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönül türlü bilen salavat şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cümğa günlerinde cümğa namazdan acilgan varsa din kardeşlerimizge Allah Teala rahmetleri bulsun. Cemaat, buna indi vakit uzdu da gitti. Başangına Ramazan'ı karşı aldık. Şimdi Ramazan'ın ahırgı günleri kaldı. Bizning şu sişembe gün Ramazan'ın ahırgı günü, çarşamba gün anları bizning indi gayet günü bulacak. Hem indi cemaat bu ahırgı günler bilen faydalanıp kalırga gerek. Bunda indi iki türlü fikir bulurga mümkün kişinin. Birinci türlü kişi uyli, men Ramazan başından şulay yerdim, tırıştım, namazlarda katnaştım, taravihlarga bardım. Hazır indi ahırgı günlerde barmasam da bula. Indi küp işledim, indi tegi ahırgı günler bütün işlerim de var, bütün işlerge karim kübrek. İkinci türlü fikir kişi uylarga mümkün, Ramazan başından yermedim, baralmadım, fikrim, niyetim var idi, kilip çıkmadı. Taravihlarga barırga. Indi hazır ahırgı günde ne faydası var yerige? İkisi de fikir dürüst tügül cemaat. Indi şu işinin neticesi ahırına karab bilgilene. Mine biz şu ahırgı günlerde tırışıp kalsak, inşallah Allah Teala'nın rahmeti bilen hayırlı neticelerge erişebiz. Bigrek de mine mesela bugün Allah bize Ramazan'ın 27. günü bulaşak. Akşamdan sonra. Bugün Cuma günü irtege Şimbe. Bu bizim yol günü. Hem indi küp hadisler Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem etken sözleri var. Şu Kadir kişisi Ramazan'ın 27. günge turu kile. Hem Allah Teala bizge şunday mümkünçilik birdi. Şu yalkın aldığından mine bu tünni yıklamışa ütkerirge. Tarayıktansın, yıklamışa dualar kılıp, Allah'tan gafu sırap. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anabızga cevap verdi. Ayşe anabız sırada ey Peygamberdi min şuğay Kadir kişisine turu kilsemdi. Mine nindi sözler eytirge di. Nindi dua kılırga di. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nese dedi? Eydi Allahümme ente afun. Ya Allah sin gafu itüşe, gafun. Sin gafu itüşe. Tuhibbul afwa. Şimdi gafu itünü yaratasın. Fa'fu anni. Benim günahlarım gafu it. Arapçası şulay. Arapçasını indi iste kaldırmasak totaşa itsek tabula. Ya Rabbim sin gafu itüşe. Gafu itirge yaratasın, mini gafu it. Estağfirullah deyip aytıp tırsak tansı da jite. Ya Rabbim sinen gafu sırabız deyip. Hem cemaat cennet işikleri Ramazan'ın ahırına hatlı aşıktıra. Mine şu fırsatlarını yugaltmayık, mine şu mizgiller bilen, ahırgı günler bilen faydalanıp kalık. Hem indi cemaat, mine şu ahırgı günlerde bizning indi şu fitr sadakası meselesi aldığımızda tıra. Eğer de kişi bileyken kimge ul akşanı yaki kuşteneşini bire, ul indi şu gayet aldığından şu kişilerge kuşteneşin fitr sadakasını kırtıp bire. Eğer de indi bilmeyken kimge birirge, nişik birirge, olaysa indi mine bugünük indi şu meşitke tapşırıp, mine bu günlerde biz indi şu fitr sadakasını taratıp bitirebiz Allah bilse.
Фисиклар буенча, мискиннәр буенча, инде мохтаҗлар буенча шул фитрларны таратып бетерәбез. Менә аны да онытмыйк. Күп вакытларда инде кеше гаеткә килгәндә садаканы, фитр садакасын китерә. Менә гаеткә килде, әйе, аның тәртибе шулай. Гаеткә килгәндә Пәйгамбәрбез шул фитрны бирә иде. Гаеткә менә чыгып китә иде өйдән. Гаеткә. Гаеткә барганда фитр садакасын бирә иде. Ләкин ул мәчеткә китереп бирми иде. Ул шул барган юлда бер гаиләгә кереп, аларга шул фитр садакасын калдыралар иде сахабәләр. Аның тәртибе шулайрак. Ә безнең теге бер өлешне эшлибез, шул фитр садакасының бер өлешен эшлибез, гаит алдыннан бирәбез. Ләкин икенче өлеше дөрес эшләмибез, мәчеткә китерәбез. Ул инде аның урыны шул факирләрнең, мискиннәрнең, мохтаҗларның хәлен яхшырту, гаит алдыннан. Һәм инде мәчеткә китергәч, ул инде максатына ирешмәгән була ул садакалар. Аны мәчеткә китерү гаит көнендә әллә ни зур мәгънәсе, файдасы юк шул фитр дип. Аннары җәмәгать инде Алла бирсә, менә безнең шәшәмбе көн гаит намазы булачак. Без инде шул вакыт буенча азаннарны әйтеп, аннары сәгать 4-тә безнең шул иртәнге намазга камәт булачак. Сәгать 4-тә, иртәнге 4-тә камәт булачак. Аннары иртәнге намазлар укып, Коръәннәр укып, дугалар кылып, инде вагазлар сөйләп, 6-нчы яртыда безнең инде гаит намазы булачак. Һәм инде шул катнашыр өчен иртәнге намазга киләбез, бер 4-нчы яртылармы сөннәтләр укыр өчен, аннары инде 4-тә камәт төшеп, бергәләшеп иртәнге намазны укыйбыз. Шундый тәртип булачак. Аннары җәмәгать, менә без инде шул Рамазан айының ахыргы көннәрне ничек файдаланып калырга тиеш, без инде менә безнең үзебезнең менә бүгенге көндә хәлебезне истә тотарга кирәк. Менә без ничек тырыштык мәчеткә йөрергә, ничек тырыштык Коръәннәр укырга, ничек тырыштык садакалар бирергә, ничек тырыштык кешеләрне ашатырга ифтар ашларында. Бу бөтенсе изгелек. Бүтән вакытларда без аның хәтле теге изгелек эшләмибез. Һәм менә шул дәрәҗәне истә калдырып, Рамазан айы үткәннән соң, биткәннән соң, без инде менә бу, әлбәттә бу дәрәҗәдә кала алмыйбыз, ләкин инде менә бу дәрәҗәгә омтылышны теге күз алдыбызда тотарга тиеш. Мәсәлән, Рамазан айында без Коръәнне укыдык, хәтем кылам дип, көненә 20 бит, 30 бит укырга тырыштык. Хәзер Рамазан айы тамамланды да, инде 30 битне укымасак та, 20 битне укымасак та, инде ичмасам 1-2-3 битне укысак та яхшы була. Һәм ул дәвамлы булсын, дәвамлы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, шул хәерле гамәлнең хәерлесе теге әзе булсын, ләкин дәвамлы булсын. Гамәлнең хәерлесе әзе, ләкин дәвамлы булсын. Һәм шул яктан караганда, мәсәлән, кеше бер утыруда 20 бит укыймы, һәм аннары бер ай укымый, яки бер атна укымый. Яки хәерлесеме, көн сайын 2-2 бит, ләкин көн сайын. Ул вакытта хәерлесе менә шул әзрәк. Мәсәлән, кеше анда 1000 садака бирә, һәм бер ай бирми. Яки көн сайын, мәсәлән, анда 50 сум бирә. Шул Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән буенча хәерлесе 50 сум көн сайын бирергә. Көн сайын изгелек язылып бара кешегә. Һәм менә шул яклардан инде җәмәгать, менә без шул гамәлебезне, тормышыбызны Рамазан үткәннән соң да менә бу хисләребезне инде истә тотып, ничек без тырыштык, менә ул тырышны дәвам итәргә. Менә без таравихларга килдек, әлхәмдүлилләh, бөтен мәчетебез теге тулды таравих вакытларында, һәм инде ястүгә дә менә шулай тырышырга кирәк. Менә бит ай буенда таптык вакыт таравихка килергә. Таравихта монда сәгать ярым, 2 сәгать катнаштык. Вакыт булды, мөмкинчелек булды. Димәк, Рамазан биткәннән соң да
indi tuktali taravihlarga yerdim, yastüge de barayım hele. Yastüni biz okuyuz bunda 15 minut. Bütün Sibirge, bütün anda vitrları bilen, nesneler bilen 15 minut vakit gider. Bu 20. Şulay kile bizde 20 minut bunda namaz okuyuz da qaytıp gideriz. Mine ol Ramazan'ın bir tigi davamı bula. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den sıragaç, sahabeler şulay kilip sırıylar idi. Bizning amelimiz kabul buldu miken, yok miken, koyan bilip bula. Allah şunu bir katı koygartalar idi sahabeler. Amelni kılu, Allah tigi problemi kurmiler idi. Biz onu problemi koyarız bir amel kılır için. Bizge bir tigi dert jiyerga kirek amel kılır için. Sahabeler o yaktan ul ağırlık kurmiler idi amel kılırga. Allah kübrek koygartalar idi. Amel kılgandan sonra nese bulasın? Ul Allah Teala karşında dürüst mi, yok mu? Allah Teala kabul etti mi iken, yok mu iken? Hem şul sırav bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kileler idi. Hem sıraylar idi. Nişik bilip bulamına, amel kabul buldu mu, yok mu? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nese dedi? Şul amelinin davamına karağız. Davamı de şul izgilikke getirse, degi izgilik artsa şul ameldensin. Demek sizin bu ameliniz kabul buldu. Eğer de şu ameldensin sizin bir tigi günah işleseniz, davamı bularak, demek bu işiniz kabul bulmadı. Hem indi mine şu Ramazan ayı urazası kabul bulsun deyip, indi mine bizning davamı bularak, mine şu tuktaylı mine yastü namazlarga kilimeli. Mine Ramazan'a kadar yermedim. Emine Ramazan'dan sonra giri başladım yastü namazlarına. Ya ki ile namazlarına. Mine atnağa bir tapır kileydim. Cumğa kündegine kileydim. Meşitke Ramazan aldığından. Hazır Ramazan'da yerdim taravih sayın. Ya ki anda 2 gün aşağı taravihlarga yerdim. Ramazan ayı bitkeş, mine ile namazlarına kilimeli. İrtengi namazlarına kilimeli. Yastü namazına kilimeli. Nindi namaz jaylı, nindi vakit jaylı, şul İngezi bir vakitini sayılıyız da kenine, şul vakitte kilirge tırışamız. 2 tapkır kiysek de anda yaxşırak. 3 tapkır kiysek de anda yaxşırak. Kenine 5 tapkır kiysek en yaxşısı. Meşitke. Mine şul bizden tigi şundi üsir bulurga tiyiş. Mine bu Ramazan'dan sonra bir namazga iri başladım meşitke, gün sayın. Ya ki gün aşağı. Mine ikinci Ramazan'dan sonra indi 2 namazga iri başladım. 3. Ramazan'dan sonra 3 namazga iri başladım. Mine şundi bir tırmışımızda özgerişler bulurga tiyiş. Ya ki sadaka yağından. Mine Ramazan'a hatlı sadakanı ayga bir tapkır bireydim. Mine bu Ramazan öttü, otnasına bir tapkır bire başladım. Anlardan bir Ramazan öttü, otnasına 2 tapkır bire başladım sadakanı. Hem şulay degi tırmışımız tulup barırga tiyiş. Her bir vakitte bir kulemdegine tügel, bir tigi üsüş, bir özgeriş bulup tırga tiyiş cemaat, tırışırga kirek. O vakitte deristen de mine bu ibadetlerimiz, bu gammelerimiz indi bir bilgi bulup tıra bizden kabul etüyüne Allah Teala'nın. Hem indi Allah Teala bizge nasip etsin, şul kalgan günlerini, Ramazan aylarının günlerin jingillik bilen tutup şığırga, hem indi şul kılgan gıybetlerini kabullardan kılıp şul tutkan urazalarının kılgan gıybetlerinin ecil savaplarına erişirge. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'an lazim nefana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huve cevadul kerim ve semiyud dua. İlahi amin. Allah. Birahmetike ya.